Biashara tauni ya Mutindo ni bacumirite na kureana maritwa yaria yaikitwe mbunge ya Meru kenda kuthuyo no tuika memba ba mbondi ya municipality ya Mutindo. Biashara babu wite mabatu ya traibekana na memba ba mbondi teba kuma mutio Mutindo. Dennis Mugendi aribotie. Batongeretwe ni MC wa Meru Municipality Karibu Mutethia biashara ba Mutindo ni baregene na mbondi ile ngavana Kawira Mwangaza atarite unde mutongeria wa municipality na atongeria babangi. It is very important either governor reconsinde atubara aratarite ni nyabo baratari baigwa bate fit nonto kwiro wiga wandene ku mantu jaija marito ikawa bakari consinda na bagatiki kuendelea kuja for vetting nonto tutakwenda tatu municipality edwe tena the right representation mantu mengi jatu kwenda ja municipality turenda ku target edwe the next city na tutumbo di municipality ya the next city other representation ile kudidi mantu ground ine especially ile kwa na World Bank ile ku negotiate on issues ri kumata monoke municipality iti rate ka iti antubaraba batirite kwa tatu atu kuandiko give a very clear information to resident of municipality that we 100% tukigwa marito jajarane kaniri governor hoteli yetu ngari moto kuitikani leo na ni chairman wa Chamber of Commerce ndene Meru. Chamber of Commerce ndene Meru ne representative antu wa biashara na representatives bantu ba bonda antu ba saloon na antu bonde baraba itango Mutindo na landowners baraba ene proti ya Meru na kwenda uko ni farm undi stiu ila twanenkero ya antu ba municipal board tutimiji na tutamiona na te antu betu baliuga watho bwa mbondi ya municipality bugite no monka mbondi ri thuri ithirwe ina antu bara baitaga ngugi kiri mucii ni kenda jumba igukura na tontu bu ikyo bakwenda ikwe wakanya baribo municipal bond ni egwitira tauni yiji ngugi no monka ithirwe na ina antu bara baitaga ngugi tauni yiji na bara bana interest ya antu batauni na bara bana interest ya tauni yekenda yumbokura watu kuuria batwi right ya Chamber of Commerce tuwe kanya na tuwe twanya twetu twantu bara babure batonyete mbondije igenda tumbo baikege thina cietu ire irio so confirm batwi tutitikiria mbondije na kinyabo ba mbondie bo batari atugori nyabo batigana na ngugiji ibeje twambe tukarendu guru twimiru tuwatanire bayo bagatia ndene mbondi ngugi. It is very important bane nkirwe kanya kao kotara mtu wao tu twanya tuna tutigara tu twanya twa governor wane nkirwe kanya kao atale antu bawe bana lakini governor atumbo tara ntu kenda from kenini yewe wenka. It is very important governor amenye kwena antu bangi babati kuza batali na babati kuza batali different bodies ila within municipality. Dennis Mugendi, Weru TV.